الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga katauti, manguran ka maumaasan ha ka Islam amuin dimurungog hawak tu ini aduman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala yari ng buok te mangudsing kamo tumukbal dumihil maniyu tiyo pangadjian atungod tin pag-aakama amunin akama na tu akama Islam. Mura-murahan amuin magmumpa at katutaniyo. Akabuy na to adunya ini labiluwa haadlaw mahuli. Mga katawtay manguran kamaumasan ha kama Islam. Intuhan na to Rabbul Alamin. Nagpara siya Nabi paummat ini. Amuin tanto pini niya deng hakatan manusia sarayaw-rayaw deng hakatan manusia tiwo darin doon sarayaw-rayaw hakapapanjari kaniya sarayaw-rayaw doon ha amal ibadat niya sarayaw-rayaw doon hahimumungan niya iwan sarayaw-rayaw doon hapangaddatan iban adab niya. In Nabi amuin pinisin Tuhan na tu Rabbul Alamin amunin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi amuin piag-amanatan sin Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin akama niya amunin akama Islam. Amuin akama bait asin Allah subhanahu wa ta'ala ha Quran niya mahamulya parman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ini Jukup kuna kanyu in akamako. Jukup kuna kanyu in akamaniyo. Hataulong tabarakkal bang apabila makarungog siya jukup atawakan jukup tumud papikilan niya amuin bang yanun jukup wayroon na hikaganap kanya, wayroon na hikahilang kanya. Amo yan yung pagyanun jukup. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw ini jukup kuna kanyo in akamanyo. Iwan tiyukbal kuna kanyo in kani'mat-ni'matan ko. Iwan nagrida na ko. In pag-akamahan nyo amunin akama Islam. Den dilong tama katawtay manguran ka maumaasan ha kama Islam makawa na to pangadjian tinin a kama Islam jukup na wayroon na hikakanap kanya damik yan di na siya kahilangan na innabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pini siya sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hakatan manusia amuin yukbal kanya in amanat magpasampay sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa ummat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yunay in amanat yatto
Yunay niya in amanat kaya pasampay niya ingkatan pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sinambuk Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab harisala niya thalathatul usul hatungod si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam long niya la khaira illa dallal ummata alaihi. Wayruun deng hama karayawan amuin mangindarahi ambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin makahasil siya sin sa taud-taud pahala deng ha Allah subhanahu wa ta'ala iwan mahasil niya amuin pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulga damikyan amuin mahasil niya mga karayawan hihinangun niya mahasil niya inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan inyan kyawitaan kita niyo kya pasampayan kita niyo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala syarra illa haddaraha minhu. Iban wayruun deng ha mga kangian isab amuin mangindarahi isab amuin magdusa kita niyo siksaun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan may nang sawabi kasud na tu hapinar ka jahannam waliyadu billah iwan amuin hikahasil na tu hindi magrida in Allah subhanahu wa ta'ala katu waliyadu billah buat malingkan inyaun ya pahalli kita niyo sin Allah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan palayo kita niyo amuhin pahinangun ang mga parkala mangiyaun. Makawa na to pangadjian mga katautay manguran kamaw maasan ha kama Islam. Tin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya pasampay niyan agama amunin agama Islam amuin yagamanatan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ampa in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawayroon pa siya nahinang Nabi hawayroon pa siya nahinang Rasul in mga Quraysh sifatan siya sin siya Sadiqul Amin. Sadiqul Amin amuin kapangandulan siya rin doon habis saraniya. Apabila longten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawak tuwayroon pa siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpasampay sin agama amunin agama Islam in siya asal sisifatan in siya kapangandulan. Nalabilwa na longta amuin naraak na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagamanatan siya magpasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mapatutlong ta hambuok ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kimakabdang sin ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu simasaksi sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon ibandaak sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatut hambuk bariman in siya mag-iman magkahakad hakatan pya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkahakad sin in amanat kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala na tunay niya.
hati niya wayroon deng hama karayawan mangdahi hambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan ha ummat ini buat malengkan inyaun beitaan kita nyo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sarta wayroon day sabdeng hama kangian buat malengkan inyaun siya pahalli katu atawakan napahalli kita nyo siya napalayo kita nyo beitaan kita nyo sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ding hasawa biat tumakatautay manguran kamaumasan ha kam Islam. In Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam beitaan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala a Quran niya mahamulya. Sin in Nabi sallallahu alaihi wasallam aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. In Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in siya di siya magbiwis sara magkakabtang amuin laway hahawa nafsu niya buat malengkan imakabtangan niya yaun in yaun katan wahi deng ha Allah subhanahu wa ta'ala nahatat kala in kita nyo amuin nag-iman sin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daaksin Allah subhanahu wa ta'ala tuway kita nyo magkahagad sin biat tu in beta sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo hindi siya magkabtangan labay hahawa nafsu niya buat malingkan inyaun wahideng Allah subhanahu wa ta'ala. Adalam biat tumakataw tayo manguran kamaumasa na kama Islam. Ding ha mga beta katusin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuin mangindarahi katu ikahasil sing kita nyo sin karayawan sa taud-taud ikahasil sing kita nyo sin pasurun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hasulga niya ikahasil sing kita nyo sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin apabila kita niyo parayawun sing kita niyo in pangaddatan na to iwan sin adab sing kita niyo. Hawak to asuwusin Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam naasuwun niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod tin sa taud-taud ding ha mga manusia makasud pasulga long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in sa taud-taud na mga ding ha mga manusia amuin makasud pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqwa Allah wa husnul khuluq. Indeng ha mga sa taud-taud manusia makasud pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala amunin mga sila nagmababuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iban im mga sila nagsisifat sifat sarayaw-rayaw pangaddatan sarta yasu wadaysab magbalik sin Abu Hurairah in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatungod isab sin sa taud-taud na manusia amuin makasud panarka narin dilong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
al-fam wal farj. Hati niya in sa taud-taud na amuin makasud ding ha mga jumlahan si manusia pa apinar ka jahannam amunin mga sila di magpaparihala sindila nila iwan ni mga sila di magpaparihala sin aurat nila. Narin di ding ha mga hambuk example long ta makawa na to sin inna Muhammad sallallahu amuin mangindarahi hikasud sinambuk ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulka sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan amuin mangindarahi daysab hikahasil sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taud-taud pahala iwan sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila na to hinangun indua ini amunain magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan magparayaw sim pangaddatan iwan adab sing kita niyo. Damik yan yapahalli raysab kita niyo sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahalli kita niyo amuin umalli kita niyo amuin parihalaun sing kita niyo in dila sing kita niyo iyan parihalaun na to in aurat sing kita niyo sababin dua ini biya na sing kabita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nang sawab hikasud sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala papinarkaan makalamud ding ha mga jumlahan sim mga sa taud-taud na tao makasud papinarka jahannam wal iyadu billah. But si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam indeng ha mga sa taud-taud makasud pasulka sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain sarayaw-rayaw pangaddatan. Sarayaw-rayaw pangaddatan amuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala hanabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aparman niya wa innaka la'ala khuluqin azim. Beita sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya na in nagsisifat sin sarayaw-rayaw pangaddatan ding hakatan manusia. Ding asawabiat to mapatut katutan yu bariman nagiiman pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kahakarun in kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala kahakarun amuin singuran in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam doon hapangaddatan niya iwan sin adab niya amuin Nabi pinisin Allah subhanahu wa ta'ala basin ka nasabot na to kaina pini yukbal piag amanatan sin akama amunin akama amuin sisifat sin sarayaw-rayaw pangaddatan iban adab asabab in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in siya amin pagyanun role model sing kita nyo in siya uswatun hasana aparkala doon katan karayawan yaun in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sisinguran sing kita nyo sisinguran sing kita nyo doon ha mga kakahinang niya sisinguran sing kita nyo doon ha mga himumungan niya habye diin impag himumungan niya habye diin in pagdakwa niya habye diin in pangaddatan iban adab sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asawab in pangaddatan
sarayaw-rayaw mga katawtay manguran ha ka Islam kung sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakuyakan in kahayang simpikiran iban kahayang simpangatayan iban in daraukan magparungan siya din dihad na misan biat tulong tengkyaw ng si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya sisifatan na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala sarayaw-rayaw pangaddatan ding hakatan manusia masi-masiin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mangindwa apa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuin bang man siya hidayatan din doon amuin dumayaw in pangaddatan niya iwan palayuun siya rin doon ding ha tangi pangaddatan inkiaunan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot din kan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu laung niya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam inkiaunan si Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaftaha as-salata kabbara thumma qala apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tagnaan niya sambahayang niya tumakbir siya pag-ubos mamung siya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin bagus mangindua ang Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdini li ahsanil a'mal mangindua ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah hidayati aku din doon hasarayaw-rayaw pangaddat sarayaw-rayaw amal wa ahsanil akhlaq iwan din doon hasarayaw-rayaw pangaddatan la yahdi li ahsaniha illa ant wayroon makahidayat din doon hasarayaw-rayaw ding doon buat malingkan ikaw waqini sayyi al-a'mal iwan palayo ako ding ha mga sangi kakahinang wa sayyi al-akhlaq iwan sangi pangaddatan la yaqi sayyi'aha illa ant wayroon amuin makapalayo akangian yaun buat malingkan ikaw Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin nagsisifat sin sarayaw-rayaw pangaddatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya nakauna iwan mga pardusahan way na panahihinang sa sumakawa in siya mangindwa aramasi in hidayatan siya sa pakahinang iban sa rayaw pangan malayuun siya rin doon mga sangi kakahinang iban sangi pangaddatan amo yan in Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah role model sing kita nyukatan sisinguran sing kita nyukatan na mapatutlong ta kita nyu bariman nagiiman amuin pangadjiun natu in pangaddatan iban adab sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam damikyan ding mga doa resab sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din kan Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul
bunal in Nabi ani Rasul sallallahu alaihi wasallam in kiyakunan niya magpamung Allahumma ahsanta khalqi. Ya Allah, piarayaw mo kako piarayaw mo kapapanjari kako na parayaw impangaddatan ko. Subhanahu wa ta'ala amuin bang man in siya dayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pangayuun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala in parayawun kanya in pangaddatan niya. Nauni makawa na to pangadyan din di makatautay manguran na hakam Islam. Atungod sin akhlak pangaddatan marayaw Mayta na to suway amuin pag inu-inuhan. Mayta na to suway amuin pangadjiun. Asawab panagnaan nasabot na to kainain pangaddatan marayaw. In siya deng hamang asbab ikasud na to pasul kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin makalamod kita nyo deng hajumlahan si mga manusya sa taud-taud makasud pasul kasin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan nasabot din kan Abi Darda radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal din Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam namung ma min shay'in athqalu minal mizan min husnil khuluq. Wayroon din mga uno-uno na sa bugat hatitimbangan haadlaw mahuli dain ha pangaddatan marayaw. Na makawa na to pangadjian din di makatutay manguran na hakam Islam. In pangaddatan marayaw in parkala niya malaggo. Iwan makahasil kita niusin sa taud-taud sa taud-taud pahala dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sinyaun long tabita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in tabugat-bugat na hatitimbangan haadlaw mahuli amo na long tain pangaddatan marayaw. Na ininisuway na to pag inuinuhan ingatun na to marayaw ibantat bikun na to paginhawabaran sing kita niyo. Nadamik yan nasabot sin Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namung in Rasul sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Insa jukup na hahambuok mu'min impag-iman sinambuk mu'min amo na yung mga sila sarayaw-rayaw nagsisifat sin sarayaw-rayaw tarda agyanapan si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khairukum linisaikum. Iban in sarayaw-rayaw na kaniyo amo na in sarayaw-rayaw kaniyo doon ha mga kababaian niyo. Deng ha mga kainaan, kaasawahan, kaanakan, ha mga kalawlasyan, amo na mga sila nagsisifat sin sarayaw-rayaw pangaddatan amuin sarayaw-rayaw ha mga kababaian. Damik yan nasabot din di amuin majukup impag-iman sinambuk mu'min banga pabila yaong kanyain sarayaw-rayaw pangaddatan. Na rin di makatautay manguran kamaumaasa na kama Islam. Tuway na to pagmuhot-muhoton amuin pangadjian imparkala akhlak
Na impangasuburin di berin na to biya diin na to mahasil in pagyanon pangaddatan marayaw. Asupaya mahasil na to in pangaddatan marayaw, na nasabot sin Abi Dhar radiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Long sin Abi Dhar radiyallahu anhu namung kaniya in nabi atau kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag mabuka kau pa Allah subhanahu wa ta'ala hawnu ing kiaunan mo. Iwan ganti ing kangian na hinang mo sin karayawan inya tumakapapas sin kangian mo. Iwan pag marayaw kau hamano siya sin sarayaw-rayaw pangaddatan. Inhadith ini mga katawtay manguran kamaw maasa na kama Islam na langkum din doon into parkala. Amuin usul sin pagmuamala al-muamalatu ma'allah, pagmuamala pa Allah subhanahu wa ta'ala, wal muamalatu ma'an nafs, iban pagmuamala paginahawabaran, wal muamalatu ma'al khalq, iban pagmuamala kapag kahi manusia pagkahipya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini long ta manjari tamay yan jawab sin bediin na to long ta mahasil, bediin na to hinangun in hadith nasabot ka inayat to. Amuin sa taud-taun manusia makasud pasulga, amo na in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin magparayaw kita nyo sin pangaddatan sin kita nyo. Na impanagnaan din di, amo na imbita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haythu ma kunta. Amo na inin pagmuamala na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na pagtunay na to sin kawajiban na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon na to ingkatan pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan layuan na to im mga piyanglangan niya. Ittaqillah haythu ma kunt. Amuin magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala hahawnu ing kiaunan sin kita niyo. Doon na kan kikita kita niyo si manusia, magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawakan doon hakasipukan, wayroon makakita ka to tao dukaing, buat malengkan isa-isa sing kita niyo, in kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangon na to ingkatan pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban layuan na to im mga pangpianglangan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tumakatawtay manguran kamaw maasan ha kama Islam insa wunnal pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruan niya, amunain tabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Na amoy sabi ni impag muamala sing kita niyo hagin hawabaran sing kita niyo. Asawablong taing kita niyo manusia piapanjari sim Allah subhanahu wa ta'ala malamma. In kita niyo manusia amin piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon deng hadum iban sin adlaw buat malengkan in kita niyo magkalawong magkasa. Yawita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadithul qudsi, long niya ya ibadi innakum yukhti'una bil layli wan nahar. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kauipon ko, bunal in kamo
magkalaong dum iban adlaw. Na inini makawa na to pangadjian sin wayroon. Deng ha adlaw-adlaw buat malengkan ing kita nyo di magkalaong iban di magkasa. Amo ining kari asalising kita nyo manusia. Naringa sa biatu beitaan kita nyo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam unin hinangun na to. Bang apabila kita nyo masa sin gantian na to sing karayawan in mga kakahinang na to. Amuin kangian. Iwan mangayo kita nyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asawabin Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungun, baing ampunun. Misan pamyawot in parudusahan na to, timaud in parudusahan na to sa taud-taud na. Atawakan misaning kiaunan sing kita nyo halawm kawi na to adunya ini. Naghinang nadya sindusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa apabila kita nyo magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala magtawbat. Ikhlas impagtawbat tawbat sing kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya tutay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith na sabot na dukain na ito. Hadithul Qudsi. Ya ibadi innakum yukhti'una bil layli wan nahar. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala in siya ampunun niya ingkatan parudusahan jami'a katan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Di nga sawabyat to pangayo kamu kaampunan kako. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala aghfir lakum. Ampunun ko kamu. Nari nga sawabyat to in ini bang mawaya na to. Amuin mahasil in sa taud-taud pahala, sa taud-taud karayawan, sa taud-taud longta amuin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amuin pasurun kita nyo pa Allah, sin Allah subhanahu wa ta'ala pasulgaan niya. Iwan mahasil na to in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mag-us-us kita niyo magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala bang apabila kita niyo nakahinang tulang pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tampanan na to sin karayawan. Ikatunya amu na in sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amuin parayawon na to in pangaddatan na to papagkahin na to manusia. Na hindi makawa na to in syabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din di wa khaliqin nas. Nas wayroon siya nag-iyan amuin muslim hadja. Sababin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marayaw in pagmuamala niya misan ha mga sila kuffar. Asawab sin sa rayaw pagmuamala niya ha mga sila kuffar, ha mga sila amuin simusulang dimidihil limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala ni nang sabab amuin kahidayatan amuin mataud din kanila nakasud pa akama Islam. Kaya ngatan naturay sa blong tain tira si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin mga sahabat niya at awakan ding mga sahabat niya sa taud-taud in sila kiaunan nila nakauna dimidihil limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa aparsawaban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nakasud sila palawm akama amunin akama Islam. Na rin di makakatawtay mangura na hakama Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin habalik yattu madakairay na to in pagyanon si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Amuin bediin na to matatbik, bedin na to mahinang in pagmuamala na to ha pagkahinato manusia. Bediin na to long ta amuin magparayaw kita nyo simpangaddatan sing kita nyo ha pagkahinato manusia. Amuin mura-murahan bang kita nyo di lampasin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan iwan kakusog simpamaranan. Amuin makontinue in pangadjian sing kita nyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nabang aun so pama aun deng hamakabtangan sinako wayroon na kaamo. Tiwo dalong ta pagbassa iwan amuin pagmaana atawakan madukaing deng dito na inyat to deng hakalam malong tasin ilmu di kako bius kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan deng hasasat sin syaitan na mura-murahan amuin on nakawa na to pangadjian amuin magmumpaat ka to taniw dendi ha dunya ini labi luwahad law mahuli mura-murahan amuin patap-tapon kita niusin Allah subhanahu wa ta'ala doon kapag hinang simpardaakan niya iwan lumayo deng halyangan niya na patubtuon ko na rin kabtangan ko. Naktafi bihadal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.